اما یکسر بچنه جنب رئیس عبدالرحیم فرات پارلمانتری اک پارتی باجار ارزرومه که هر جوی باجاری لگل میادم باش برئیس فرات او صفقاتی و حقارتا کودناوا خونیشاندان جهپی ده لآلایا کردستان هاتا کرن عاجزیه که چاوا چه کردناوا کردین اک پارتیه ده يعني إيرو طبي بحرمتها ما يشتكان عاجز كر هر وها لجور دستور عراقي نشانة فرمية رخصنا حرم كردستان عراقي بالستاتيكي بالسر فيا إيرو دنا دولتي كدني دايك على كده بحرمتي هم جو حقوق نمنتي بيلا پر شرمه جاردنجي نفرت و کوکرنه کیه یعنی اما جبو مگله کی عاجزی چکر ایرو ترکیه ده هر پارتی دکارش فرا سیاست بکه فکری که بین زمان اما به حرمتی جعالا ولاته که دنی را جعالا کردستان را کرن جبو مجی و صدم عاجز بونه مجی جلسر بیان نقاشی فد مدیای دا آنی زمان بله برئیس فرات دما کودناوا پارلمانتو ده برزیل همبری آلایا کردستان هاتا کرن هلوستا و چبو و چگوت یعنی من ویانگو ایرو کردستان عراقی بگور آنایاسا و قانونا بنگه عراقی دولتی که به سرخواه ستاتیاوی هست و آلاوی هست رئیس جمهوری هست ام جوان راجی گلک سلام حرمت خود بینه حق پارلمنت و ترکیه دا پارلمنتران جبی آلی را به حرمتی کرنه حقی وان تونه یعنی صرف آلا کردان دیه جوان را به حرمتی اگا بکن آباجی پر دهاتش که عیبه یعنی دبه سبب نفرت سبب کینه و هر وحاد دنیای دا به هزاران آل هنه مروقه جبانه یکی راج به حرمتی نا که هر آل جبو ملتی خواه مقدسه جبو ملتی وی سبب حرمتی ام جی را حرمت کرده بکن کی جعالا مرا جوارا حرمت کرن مرو وقتا جعالا ولاته کی انسانه که به حرمتی کرد اما تشته کی نباشه یعنی نبو انسانیتی نجبو حقوقی نجبو قانون زاگونا نمنتوی تشته کی باش نینه بله برئیس دناوا پارلمانتو ده دم پارتی آوای کی اشکره برسوان دا هم ای پارتی هم جی جهپی کسی کو برزی کربون وکه اک پارتی وجی تو برسوک دا گلو یعنی پارلمانتو ترکیه دا قرال قاعده هنه دم پارتی ده پارلمانتو دا غروباوی هه چافت خاص کاره با آقفه فقط پارلمانتر بسری خواه ده مجلس دا نکارم با آخفن یعنی او اصول و قاعده وی هنه مجی لسر حساب خواه سوسیال مدیای وی رخنی خواه وان فکری خواه آن زمان بله برئیس فرات هم آلایا کردستانی هم جی دناوا خونیشاندان اینجا پیده شیخ سعید افندی جی صفقاتی پی هاته کرن دیمنه کیوی دما سیداردانه دما کو هاتبو بدار وکرن بلند کربون لهمبری وی که و چوک مالبات چجی وک سیاست مدار تو نرازیبون نشان دا گلو هونه بکن جالی سیاسی و یاسایی و یعنی هم ایرو طبعی در ترکیه دا شیخ سعید افندی را خاطره وی را او حواله وی را به حرمتی گلکنه اویوان به حرمتیش دکن مرفی بلینه یعنی ای فکروان زانینگاه وان ام دزانن مرفی چوانن ام در حقی وان دا در ترکیه گوران محکمان دا ام دادگه هنده دعوه بدکن اولی حقارت دکن ام لهمبری وان به اوقات واسطه اوقات فن اسکام هزاری زیتر دعوه بکریه ای حقارت دکنجی پروان لسر وان حقارت خود جزا دخن چونکه
هر انسان خدا حرمته يعني خدای تعالی قرآن پیروزات بجله ولقد کرمنا بنی آدم ما انسان هم به شرف شکلیه هر انسانی را حرمت کردن لازمه شیخ سعید افندی جبو ملت کردان جبو مسلمانان مرفقی پر هجای خدان حرمته همو در ریچا ویدا باوری ویدا بریبات هرن و طول وقت که حقارت که شیخ سعید افندی واره گرنه او حقارت هم لمسلمانان هم لکردان بیه هم لهمبر بیان هر مجادله ده هر وضعیت دا مدبری دا جکریه هلاجی هم دکن انشاءالله هونه تو دعو دوزه که لهمبری وی صفقاتیا داویجی وکن بریس فرات؟ بله همه بکن طبی که یعنی داخازه من اوکو دولت عراق جی آلاوی را به حرمتی چه بیه برای ترکیه دا پارێزاران وکالت بدن او جوی حق و حقوق برای جوان نبه و حقارت جوان نبینه یعنی انسان گره بر حرمت به علمه مرو باوری انسان را گره حرمت بکرد تشتی که جبو ما مقدس به جبو ما خدان حرمت به انسان جی گره جوان را حرمت بکن کس دوی دوری دال کسی را بی حقارت بی حقی دخواه گره نبینه ام بی مجادله بکن که او جبرا بعلمن جا آلا مرا جمزن مرا جکالکی مرا حرمت بعلمن حرمته بله هونه دوزا خل همبری وان کسان وکن یکو وینه شیخ سعید افندی بلند کربون یان لهمبری ریوبری جهبه يعني ام ايه بالشخصيات يعني بالريبابري زياده تر او شخصنا كينه ام وانا تثبيت دكن سر وان بدكن يعني بارتي جي وقتا ريبابري بارتيان جي بيان بين الزمان ام جوان راج بدكن يعني çünkü او حق انسان انداتن يعني مالو انسان ایرو شیخ سعید افندی دوزاوی 100 سال بیه او 100 سال افکین و او نفرتا گره بردوام نبه یعنی اقصاجی بیو آوای وی نفرت هم قبول نکن یعنی بله او کس و تثبیت کرنه برای فرات هون زانن کینه؟ بله یعنی ای ده سوسیال مدیای دا وان حسابا ام تثبیت دکن پشتوی ام گلی دکن ام با امنیت و savcılık وان تثبیتان چه دکه ام جو گورانی وان ده محکمه دا دادگاه دا دعوه بدکن یعنی لپیوینه ام دوامنی بی ترتیب دکن من اسکا 1007 دعوه بکریه حتی انکا پریوانی ها بریار مگرتیه دوام بریار انداجه حقارت کرنه جزا فارنه بريس فرات بيوندية كباش دنابرا مالباتا و مالباتا بارزاني دجي هيا بقاسي كوام دزانن لنافا بارلمنتو يا تركيا صفقاتي ببارزانيان جهاتا كرن و تو هلوست نرازيبون لهمبري في كي هبو قالو يعني طبي مالباتا ما و مالباتا بارزاني يعني مالباتا ما نقشبندينه ده حدیثا 1925 دا البته ما جهاتیه عراقی کالکی من ناوی شیخ صالح الدین افندیه لبغداد العراق مایل و داره او تکیلیات شبیه حتی ایروجه او تکیلیات دوام کریه بلکه به شخص من او تکیلیات حتی ایروجه نبیه اما حس کردن و محبت ما جمالباتا برزانیان را ضعف زیده ایرو لترکیه دجی گه کرد پرانی کردانجی جبی مالبات هست که یعنی ما ام نرازینه لوان حقارت وره کرنه ام تو انسانه که رازینینن مالبات ارزانیان راجی ام رازینین براستی جی او مالباتا به ترکیه را به رئیس جمهور رجب طیب اردوان را تکیلی وان و سیاست وانجی در عین ریدا در بردوامه yani İro Türkiye ev hakaratan dikin ev jî pir kesimekî kêmin yani insanana jî li ser netebîtî siyaset çê dikin li ser ırkçıtî faşizmê siyaset çê dikin ji wî qasê ala Kurdan jî Şeyh Said Efendi jî malbata Barzanî ji fara dikin hedef bi piraniya Türkiye ev fikra tune Türkiye pırıvıcı malbata Barzanî hastike jima ala
کردستان عراق راج به حرمتی تو کس ناک یعنی بله دما ایریش هاتن سر مالباتا بارزانی دنوا پارلمنتوی ده دم پارتی برسوا وان جیدا دنوا اک پارتی ده کسی کی تو برسو دا گلو يعني بزانينا ادزانم از دبيان دا معلومات من پرتونه يعني بقرال پارلمانتا تركيا دا ام çaktı بخازن ام نكارن باقفن يعني çünkü kural و قاعده هنه دم parti avantajavye en mezin eve grubavihe çaktı بخازن kare باقفه emeci imkan ekmeği var tune ama de Türkiye'de de parlamentoyda ya na parlamentoy kurşi AK Parti hemiyandajı malvata berzaniya ra haskirene ki he lwan hakareti kes razı nine yani برز فرات اف خونیشاندان و آلوزین کنها هنه دکارن ببن آستنگ ریگر لپیشیا و پروسیا کدنابرا اوجالانو دولتا ترکیه ده دست ببویه Yani ev pevajoa breva tere hatta iroji de pevajoa da pir astenk tunun ama her vaha aşiti u arami çıkadı xazın hebin bir şerru خرابی خازن جم محقق هنه اما de Türkiye'de sedi not insan qailen ki ev pevajoa vere seriser ev silah verin danin de nav Türkiye'de hukuk ve adalet ve demokrasi jiyaneki çevre be rasti jî de nav gel u Türkan u Kurdan da be hazar sale ev dosti ev biratiya heye 40 sal şereke disajı evvi biratiye da yek kemasi ki çeneviye tabi her devlet be goran şerti xwahin ki astengu problem şedbin ama inşallah ev car ev pevajoa be gece seri de Türkiye'de ev haskirin u muhabbeta aşitiye ev çevbe ez bixwe asteng nabînim peş yani umudamı pir zêde inşallah Xwedê Teala jî yardım bike çeva de Kur'an'ı da dibêje wela tevfîqî illa billah yani Xwedê Teala alî bike ew inşallah ew muvaffaqiyetiye ew çê bibe Tu gavên nû nayêne dîtin birêz Firat duwê babetê de lê piştî cejnê hevdîtina şanda İmralı û Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan heye dibe ku gelo piştî wê hinek tişt bêne dîtin hinek tiştên berçav Yani ava pevajoa yek hususiyetek wî jî ew e yani pir malumatê kesî pir jê tune yani ez jî bixwe parlamentoyda me û em hacê me ji vî pevajoyê pir tune daha hin mehdude yani hin ki kêm insan vî pevajoyê dizanin ew jî ji bo siheta vî hereke vî pevajoyê daha başa çünkü çıka zanin pir bu aksa iş lehev de qalebe yani em umut dikin hevi dikin destek jî dikin ama davi muhakkak Reis-i Cumhuriyê me Recep Tayyip Erdoğan ev bi şanda demîra jî axaftin ew çê bibe em ji wan jî ev diyalogana ev qisedana wexta çıka çê bibe insan daha berbêhev dibe daha nêzkî hev dibe bi qisedanan ew feftî merfan ji hev daha kendik dibe berbêhev du merûtê inşallah em hêvîdarin yani Belê hûn bawer dikin wî mafî bidine Abdullah Öcalan ji bo serpereştiya Kongreya PKK bike ku daxwaza wan e? Yani edebiyan da pir malumata min tune ama yani ev çareserî çewa çê bibe her imkan ji bo wî ew mecbûr ava bibe yani usula em bêjin PKK ji bo kongra xwe bicivîne ji bo danînan silahan ew ê biryarek wexta bigire devra da çi rehetî lazım be ew çê bibe muhakkak çünkü yani devra da ew gelek insan tofê serhev bibin biryarekî bigirin fakat malumata me tune ava yani ez jiyan jî aciz nabim çima malumata me tune çünkü çıka kêm insan vî pêvajoyê bizanin aksa baş e fitne û fesadî daha kêm dibe daha rahat safî dibe umuda me pir bilind e Birêz Firat AK Parti amade ye ji bo çareseriya pirsa Kurd
مافی کردا قبول بکه و دستور دجی کرد وکه کرد بینه ناس کرن نه وکه ترکان. يعني اق بارتي بالراستي 2002 دا وقت هاتي اواكرني جوي روي حتى ايرو جبو كردان جالك معفو حق وحقوق اني يعني بري اق بارتي يك بكردي قصدان كي جبو ما قد حبو د ميديا دا بتلفزيون دا اخافتن ممكن نبو يعني اق بارتي لبيشا كرمانجتي لبيشا كردان جالك كيماسيوان چارەسەر کرد ئەمە بەرێ TRT 6 ئەم ببێژن وەشانی کوردی بە کوردی ئاخافتن یعنی بانات هەموو وەختە ئاق پارتی داهات ئاواکردن ئەv حەقانە هات داینی ئاق پارتیش ڕۆ ئەوڵدا بنگەهاوی تاباناوی سێشمەنوی لە کوردان گەرمێزە دیکە چارەسەریش بۆ پرسکرێکا کوردان ژێرگاو بە چاوێکی خوش لێمێزێت یعنی وقتا د 2015 دا جی اف پیواجو دا دیسا وی پیواجوی بداوی آنی اق پارتی نبو از باورم کو yani AK Parti yani sırf şibo Kurdan jine İro da Türkiye'de Kürt hene, Arap hene, Çerkez hene, Fars hene ev demokrasi standart demokrasi vakta bilim bu hak hukuki herkesi hat zanine mafi herkesi da zanine em همو دبن برای هب یعنی دبرادا ام کردن عربن و ترکن نه به براتی به انسانیتی ام بی برای بهرن انشالله د ترکیه داجی اف شریعت ممکنن فقط انسان به هب اعتماد هنکی کمه د پیواجوی داجی او هنکی زمان سردا درباس بو اعتمادا گلی ترکو گلو کرد وقتا به هب قوتی چی بو انشالله پر daha rahat ev bevajoa David bine. Geleki spas brez Abdurrahim Fırat parlamenteri AK Parti Erzurumê to her jwî bajarê mêvanê me bû. Zor spas. Ez spas dikim ji temaşamanê wan pê ji gişkan ra selam û hurmetê xwe dibe me. Eydî ji sibê eydî eydî ew ji pîroz dikim. Selam û hurmet. Serçava. Serçava. Min baş.